ndagira ngo rero munyemereye twihute dukomoze kuri inkuru irebana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hashingiwe ku mutekano muke uri hagati y'ibihugu byombi. Ubu tuvugana mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda mu kiyaga cya Kivu, ni mu kiyaga cya Kivu ahererera n'ubundi bwo muri utwo turere twa Nyamasheke na Rusizi. Ubwato bw'ingabo z'u Rwanda bumaze kuraswa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko amakuru yose akomeje kugenda ajya ahagaragara. Ibibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uko bwije n'uko bukeye bikomeza kugenda bifata indi ntera, ndetse abatuye aharasiwe ubu bwato baravuga ko ubwato bwanangijwe ku kigero cyo hejuru, aho bwarashwe n'izindi marine zo mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakarushaho kurasa kuri ubu bwato bw'u Rwanda bwahise munagira ikibazo. Munyemereye twihute tugaruke akantu ko kandi kubirebana n'ubu bwato bw'u Rwanda bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwarasiwe mu kiyaga cya Kivu burashwe n'abasirikare bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye ubwoba mu gihe hataragira statement nimwe ijya hagaragara yaba igisirikare cy'u Rwanda yaba niyo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'abarashe birumvikana, ariko hari amakuru atangazwa n'abari ahabereye n'ubundi uku kuraswa ku bwato bw'u Rwanda byakozwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka dutumike turambuye inkuru nimucikwe kuko ni inkuru iremereye kandi turefatanya n'ibirebana n'ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda, aho bivuga ko bwabonagiye ni ikiyaga n'ubundi bisa nkaho kugeza uyu munsi wa none harimo naho boda, ubwo bivuze ngo hariho amazi y'u Rwanda hakabona amazi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu mazi y'u Rwanda cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda, u Rwanda rufite uko rukora ibikorwa byaho by'umutekano bakoresheje marine cyangwa se abasirikare bo mu mazi n'ingabo zo mu mazi birumvikana, banafite ubwato basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi. Uyu munsi rero mu kanya gato cyane gashize mu masaha y'isa 8 ashyira isa 9 nibwo byamaze kuba bimenyekana ko ingabo zo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zarashe ku ruhande rw'u Rwanda zirasa ubwato bw'u Rwanda bwarimo n'ingabo. Of course icyakora ntago turamenya niba haba hari uwatakarije ubuzima mu rwo kuraswa ku bwato bw'ingabo z'u Rwanda hariya mu kiyaga cya Kivu nk'uko amakuru abigaragaza. Icyakora abaturiye hariya habereye uku kuraswa bavuga ko ubwato bw'u Rwanda bwarashwe ndetse kandi bukangizwa n'amasasu yaturutse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi bibaye mu gihe nta minsi ishize habayeho inama yahuzaga abakuru b'ibihugu bya Irashe ndetse na Sadeke, ariko kandi bongera no gukomoza no ku kigendanye n'ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda, aho kugeza uyu munsi wa none amakuru agaragaza ko ahubwo ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zikwiye no kongerwa. Ibi bikaba bigaragarira buri wese bigendanye n'uko aba bakuru b'ibihugu bari basabye u Rwanda kuba rwakoraho izo ngamba z'ubwirinzi. Abayobozi bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye bwakunze kugaragaza yuko mu gihe cyose bikigaragara ko umutekano w'u Rwanda ubungamiwe rutazigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi, ahubwo rwarushaho kuzikomeza kubera ko nta muntu n'umwe u Rwanda ruzigera rwaka uburenganzira bwo gucunga umutekano w'abanyarwanda ndetse n'ubwabo. So bwa mbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivugwaho kurasa u Rwanda kuko tariki ya 28 ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2024 mu karere ka Rubavu harashwe ibisasu byinshi, bimwe birazimywa hakoreshejwe ubwirinzi bw'u Rwanda ndetse ibindi byaguye ku butaka bw'u Rwanda byanisha abaturage b'u Rwanda bari muri 10 n'abasivili bapfuye bahitanwe n'ibisasu byaturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri inshuro nanone bongeye kurasa ubwato bw'ingabo z'u Rwanda mu kiyaga cya Kivu. Inkuru ibabaje kandi inakomeye cyane, ni inkuru tugikomeje gutohoza kugira ngo turebe niba koko ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bishobora kuri buze gukara cyane, ngira ngo ariko kandi nkuko mwakomeje gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu twakomeje kugenda tubahereza, twababwiye ko iki gice cya Bukavu ni n'igice cyaturutseho aya masasu kamwe, kuko nuza hano mu murenge wa Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke na Rusizi ni igice giteganye neza cyangwa se gituranye n'umujyi wa Bukavu, bimanutse hepfo werekeza za Cyangugu buri kujya za Bukavu. Hanyuma ibisasu byaturutse hano muri kino gice cyo kwijwi kuko ijwi na agapati ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nibyo byarashe ku bwato bwari buherereye hano mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Nyamasheke, ubwo ni mu murenge wa Nyabitekeri. Abahazi neza nuko babisobanura bagaragaza ko ariho ubwato bw'u Rwanda bwarasiwe. Turagumya dutohoze turebe niba nta waba watakaje ubuzima mu bigendanye no kukurasa
ku gihugu cy'u Rwanda ku masasu yaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kubyagurira ku butaka bw'u Rwanda mu gihe ibintu bikomeje kugaragara ko umutekano w'ibihugu byombi utifashe neza. Ariko kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nawe yamaze kuba yandikirwa ibaruwa irambuye ndetse imubuza kuba yagirana ibiganiro n'ingabo n'u Rwanda ndetse na M23, aho bamaganye na Cardinal Ombongo kimwe na Kiliziya Katolike, aho bayishinja gukomeza guhatiriza Felix Antoine Tshisekedi kuko yakomeza kugirana ibiganiro nabo bahanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda birakomeza kuba ibibazo, birakomeza kuba bibi cyane uko iminsi yose ikomeza kwicuma. Kuri ubu bongeye gukora ibikorwa by'ubushotoranyi. Sinzi niba haba hari umusirikare w'u Rwanda wabahagiriye ikibazo, ariko ntekereza ko ibingibi ari ibintu n'undi mu by'ukuri agomba kwishyura uko byagenda kose. Ubutaka bwa Kongo bukomeje kurundwaho ingabo zitandukanye z'amahanga, aho bivuga ko ingabo z'igihugu cya South Africa nazo zikomeje guca mu byerekezo bitandukanye ziza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari bivugwa ko zanyuze ku kibuga cy'indege cya Lubumbashi zikaba ariho zinyura, izindi zikanyura mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo zigere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma zibe zakomeza imirwano. Ibyizi ngabo rero zikomeje kwirunda mu burasirazuba bwa Kongo bigamije gushoza intambara ku Rwanda ndetse no guhangana n'uyu mutwe wa M23. Amakuru yabyo arakomeza kuyapgradinga uko iminsi ikomeza kugenda yicuma. Reka tugomeze dutohoze ibirebana n'ubu bwato bw'ingabo z'u Rwanda bwarasiwe hariya mu kiyaga cya Kivu, hanyuma turebe niba nta wabahagiriye ikibazo. Tunategereze statement y'ingabo z'u Rwanda by'umwihariko iri buturuke ku muvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga, hanyuma amakuru yose turaza kugenda tuyatohoza gatanu kuri ikagenzi ikako. Ibi kandi nubwo biri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho ikirebana n'umutekano waho kiracyakomeza kugenda mu by'ukuri giteza inkeke. Mu gitondo cya none tariki ya 11 uku kwezi kwa kabiri, Bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politike yongeye gushimangira ko nihatagira igikorwa ngo ubwicanyi bukorerwa i Bukavu buhagarare, nta kabuza M23 irajya gufata uriya mujyi. Ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba bibi cyane, dore ko ku butaka bw'iki gihugu cya RDC mu gihe ibibazo byose bikomeza kugenda byongera, hari n'abasirikare benshi bakomeje kwatakariza ubuzima. Mu kanya gato cyane kashize twagarutse kubirebana n'umusirikare wo mu gihugu cy'u Burundi warunayoboye abandi ku rugamba bahanganyemo na M23 by'umwihariko hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, bamwita Major Evariste Ndayizeye, wishwe aguye muri no ntambara cyangwa se muri zino ntambara ziri mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uyu rero akaba ari umuyobozi w'ingabo z'u Burundi zikomeje kugaba ibitero kuri M23. Ibye nawe bikaba byamaze kuba birangira. Reka dutegereze amakuru yose turebe uko bimeze. Gusa igihari nuko mu gihe ingabo za South Africa nimba ibyo koko ziri kuza ku butaka bwa Kongo, ingabo za Chad, ingabo za Tanzania, ingabo z'Abarundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haba hagiye kwaka umuriro tutigeze tubona ikindi gihe cyose. Ivugirwa ku butaka bwa Kongo birakomeza kuba byinshi mu gihe umutekano muke nawe ukomeza kwiyongera. Reka dutegereze ibindi birenze ku byo mbabwiye. Ubwo ni ku makuru arebana n'ubwato bw'ingabo z'u Rwanda bwaba bwarasiwe n'ubundi mu kiyaga cya Kivu by'umwihariko ku ruhande rw'akarere ka Nyamasheke. Ubwo turaza kugenda tubamenyesha uko amakuru akomeza kugenda atugera.